Nicolas and Ami Sikat, Lainel Gozum, Peter and Aurora Turl. Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Kevin and Cielo de los Santos, Luis Vianney and Bianca de los Santos, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Winston, Jenna, and Whaley, Midel and Ashley, Para Kingaldo ng Quebeytan Diminet Kayanan, Ronald Cojuangco, Fria Pineda, Frank Sibug, Lilia Isip. Para King Wedding Anniversary dari Christian Lloyd and Annalisa Canlas. Para King makapasubaling kayaduan Dib, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Sheltness, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Odarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan De Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nell Arlene and Ferdinuki, Alfredo Jr. Kayanan, John Alfred, April, AJ Aliana Marie and Anika May Kayanan, Alain and Kyle Lasco, Angelo Minaves, John Mark Lasco, Randolph Latore, Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, John Mark Abarde, Lisel Precious Ella Cauleng, Ching and Divine Clemente, AC and Diona Soriano, Sina Yvonne Lasatin, Pilar Ocampo, Maxine Chua, Lita Manarang, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patrick Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justine Hinco, Abner Eugene Gosum, Leo Chris and Ruth Manlutak, Minerva Conrado Concepcion, Charmaine Carissa Marie, Ronilo Jennifer and Rain Jasper Bisda, Cecilia Cruz, Leo and Chris Sicharing, Willie and Irene Castro, Kristan and Jesseline Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Joshua Ignacio, Johnson Paul and Jean Patrick Pasion, Rowena Pasion, Maria Fatima Dorado, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Vitug, Martin and Jem Palo, James Benedict Layug, Betty Ong, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak,
J. and Chi Carrion, Rodel and Arceli Garcia, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Jason Reyes, Reggie Calma, Jeffrey and Jonan Reyes, Nova Niel and Nisha Ocampo, Jolan and Alan Pineda, Santos Sally Lori Manabat, Patrick J. Serrano, Albina Sikat, Bobby Albert and Shirley Yano, Froilan Dalit, Jari Kent, Jasper Andre Lampasa, Jeanette Christopher, Clarice Fay, Fry Andre and Hilary Cauleng, Ralph Raymar and Mariel Laika Manlutak, Arceli Rodel and Prince Garcia, Nino and Melody Montoya. Paraking Malagong Kapaldanan D. Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Taya, Glenn Nuki, Joseph Gosum, and Edina Bituin, Beata Cañonero, Venedita Amante, Kit Villa, Robert David, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Campo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Marita Paule, Patrick Joven de Leon, Eleuterio Ocampo, Omar Sanchez, Jimmy Huco, Corazon Vitog, Teresita Saraza, Irene Kiambao, Araceli Valerio, Francis Garcia, Attorney Jose Aquino, Alicia Kayanan, Cora Garcia, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Karen Bautista, Bonatina Sanchez, Rosario David, Gabriel Ragonesi, Edward Manlutak, Eden Marcos Lopez, Terry Davis, Josie Hinco, Jose Castro, Josefina Calma, Leonardo Cayanan, Lisel Vitug, Celia Borlongan, Richard De Leon, Dionisio Cuenco, Emily Santiago, Louis Gosum, Ramon Tuason, Dorita Paguntalan, Vilma Reyes, Lucia Flores, Ruela Pantig, Matthew Magcalas, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Gerald Michael Cauleng, Jerome McDonald, Elena Lacson, Flaviano Reynaldo and Danilo Lorenzo, Joris Jambolos. Paraking Kapayapan ding Kaladuadi, Romeo, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emanuel, Angelina, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Merihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, Jorge Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Juliana, Sigundina, Chodoro Sr., Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Between, Santiago, Victoria, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita, Tess Lasco, Saturnino, Chari, Adoracion, Esperanza, Orlando, Rodolfo, Juan, Dominga, Tarcisio, Susana, Ricardo, Jose, Poleng, Jose, Paul Christian, Philip Vincent, Felipe, Efleta,
Paulina, Chris Alberto Crescencio, Eulalio Victoria, Angel Sr., Peregrina Lucrecia Antonio, Isidro Corazon Enrique, Antonio Matias Victoria, Ventura Sr., Ramir Sr., Paterno Amelia, Santiago Victoria, Taner, Tyler, Alfredo Sr., Adelaida, Alicia Marisa David, Ferdinand Demetrio, Estela Romeo Benedicto, Arsenia Jerry Veronica, Angel Arsenio Maria, Rafi Randy Charlie, Fernando Francisco Sr., Ignacio, Carlos Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta Corazon, Luis Emanuel Fermina, Pedro Godofredo Marcial, Isidro, Maria, Erico, Mariano Amparo Silvestre, Belen Natividad Serafin, Rosalinda Victoria, Marcelo Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Ernesto Jr., Aurelio Raimundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Primo, Mario, Lucia, Estela, Archie Nico, Crisanta, Roxana, Lydia Paule, Consolacion, Priscilla, Marcelo, Rufina, Ruben, Valentina, Regino, Colombina, Martin, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Benicio, Corazon, Armando, Bernardita, Alexander, Arnold, Angelo, Felix, Magdalena, Albert, Estrella, Rafi, Rogelio, Lourdes, Lucila, Lorenza, Marcelito, Carlos, Socorro, Erlinda, Bernadette, Louie, Melania, Francisco, Custodio, Irinea, Trinidad, Romeo, Ramon, Jose, Ligaya, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Hermenegilda, Victoria, Felipe, Marivic, Antonia, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Jose Apolonia, Wendy, Marilu, Silverio, Virginio, Edgardo, Gabriel, Rogelio, Rosario, Roberto, Corazon, Jose, Lourdes, Agnes, Perlita, Ernesto, Lenny, Wilma, Reynaldo, Divina, Mark Adrian, Arnold Garcia, Ernesto Manlutak Jr., Antonio Rosario Wenceslao, Joaquin Jr. and Sr., Maria Luz, Maria Pasita, Herminia, Juanita Dominga, Dolores, Jesus, Abraham, Josefina, Cornelio, Sercia, Hermogena, Resting, Carling, Berting, Rosario, Alistair, Sunrise, Mario, Tim Monks, Jenny Fernandez, Oscar Chofilo, Victoria Rodolfo, Teresita, Maria Aguirre, Aquino, Jacinto Jr., Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Virgilio Jose, Angel Sr., Violi, Dino, Aster, Miles, Crystal Jade Rodriguez, Joey, Jessica, Andy. At karing maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makagan nakakarela. Immaculate Conception o Immaculada Conception. Malinis sa pamangaglikang Maria, itiyamburi ng sabian ning Immaculada Conception. Iti metong yang dogma, akaturuan, asukat at makayawad paniwalan at nayunan nimbalang Katoliko, anong no ko rin, i Maria, mi pangagliyang alang bakas kasalanan, kang Santa Ana, ede kalupa dinganggang tao na ating manang orihinal a kasalanan. Ing Immaculada Concepcion ng Birhen Maria, metong yakaring apat a dogma, ning pisamban Katolika, at mi patunayan kapamilataning Council of Trent. Amilyari pilatan ning banwang
1,545 hanggang 1,563. Iting doktrina, opisyal yang mipabalo, kapamilatan ng Pope Pius Kasyam, anyang 8 ning Disyembre, 1854, at iti tuturo na King Jesus, amibait King Birhen Maria, kaalang bakas kasalanan. Ing doktrina magpatuni King ing Birhen Maria, mi pangagliyang alang bakas kasalanan. At inyang 25 ning Marso, 1858, apatabanwa kay bat nang mi pabalo ning panga Imakulada ng Maria. Sinabi ng Maria kang Bernadette ning Lourdes, na ing Imakulada Concepcion, anyang kutna ning Bernadette, nung nino iyo. Ketang kadwang siglo, basiking Gospel of James, iana ay indo ng Maria, at ing asawa na, Joaquin, pareho lang baog, at ela pwedeng mikayanak. Dapot king matsagadang pamanalangin, in Diyos pekibatana ing karelang panalangin, at mi pangagliya i Maria, kapamilatan ning biyaya ning Diyos karelo. Uling i Maria, yang makatalagang mibait, king manatbus king kasalanan ning meto ketawan. Ing kapiesta na ning Imakulada Concepcion, migaganap iya balang 8 ning Disyembre. At parangalan niya ing pamangagli king Birhen Maria, ning imana king alang bakas kasalanan. Mupin, ing makalungkot, iti paniyang may intindi. Ing kapiesta na iti, metong yang doktrinang mipabalo, ibat king Diyos, at iti dapat siyang paniwalan daring anggang Katoliko. Banal yang aldo iti, anong no ka rin, itamong anggang Katoliko, kailangan tamongan simba. Patunayan ing doktrina na ing Birhen Maria, mi manchan, king original a kasalanan, manibat king mi pangagliya, ang gana king buong biyena. Dakal pong salamat.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya kante mo rin. Kalaguran kong kapatad, minsan pa makatipon tamon ting metong a familia, ban mo niya kapasalmatan at kapuryan king Dios, king lugod na at alang sawang pamantabe kaya katamo, libutad na rin kaya katamong kakulangan. Tahimik tapos sa guling sisyan na reting kasalanan tamo, manyad pakaluluking Dios, batang maging karapat dapat midawon kaniting kaya katamong banal a misa. Ginong Jesus, biklat mo mataring bulag, ipakit mo kaya kami ing kagipitan daring kalulu, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Heso Kristo, biklat mo balugbog ding maklak, ibuklat mo ring balugbog mi king aklis daring mayna, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, pepalakaran mo la ring pile, bustan mong asopan mila ring alang akarapat kimbie, Gino pakalulu. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo idala nakataas sana kimbie alanganga Amen. Manalangin tamo. O iba ning ginuming Heso Kristo aparating tapat karing kaya kang pangako at kapilan man malapit king kaya kang balayan. Ing yato magsayaya kabang panaya na king kapanaligan ing panyatang ning talapagligtas at mauyang lalawe makapauna king pamagbalik na king kawakasan ning panahon. Isadya mo ring puso mi at ipawi mo ing lungkot amayantala king kapanayan mitula ipaggalub mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ni Propeta Isayas. Kitmuan na ako ning Ginong Diyos, King Espiritu na. Linanyan na ako at tinubod, ban ka ring kalulu, mayap abalita iatad ko, ban uluan lang pusong sugatan, ban ihayag ka ring bihag, impangakabos da, ating katimawan ka ring atsu kinsukulan. Tinubod na ako, banipasyag, kimiras na yung panahon, na ing Ginoo, iligtas ne ing balen, a pinili na. At pasukuan nala, karelang kasalang. Magsayayang Jerusalem, uling ning dapat ning Ginoo. May ngariyo karindalagang makaimalan pangkasal. Piniblas ne ing Ginoo kintagumpe at kaligtasan. Iligtas no ning ginuring taong pinili na, no makananong ding bini sisibutlat tutubo, at din sablang bansa, puryande ing Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Datang ka at iligtas mo kami. 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 Ya ing tapat kapilanman,
Potang matulya, papanig ya karing malulupig, ya ing babiye pamangan karing danupan, ing Ginu, ya ing patimawa karing bihag. Ginu, datang ka at iligtas mo kami. Ginu, datang ka at iligtas mo kami. Ing Ginu, pasalan no mata ring bulag, babangon no ring mebigu. Ing Ginu, ingata no ring dayuhan, at sopa no ring mebalo at mengulila. Ginu, datang ka at iligtas mo kami. Ginu, datang ka at iligtas mo kami. Ing Ginu, kalugurano ring makatuliran, dapot ring balakda ring marawak, lilipunan na. Ing Ginu, mag-ariya kapilanman, ing Diyos mo, o Zion, mag-ariyang alanganga. Itamongan po. Ginu, datang ka at iligtas mo kami. 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 Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Magsaya kayong parati, manalangin kayong alang patugot. Pasalamatan nyo ing sablang mga palyari, uling iti yaing panaya ning Diyos, king pangayagom yo kang Kristo Jesus. Eye pipigilan ing espiritu, eyo lilibakan ing amanong papasyag na ning Diyos. Suryan nyo ing sablang bage at ing mayap yang kaya kayong pulutan. Manginlag kayo king sablang anyo na ning dewakan. Pabanalan ako sanang lubos ning Diyos, ababye kapayapan kaya kayo. At papanatilya na sanang alang kapintasan, ing mabilog yung pangatao, espiritu, kaladwa at katawan, ang gaking panyatang ning Ginong Hesukristo. Tunay ang tapat ing minaos kaya kayo, at dapta na la reting bage. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing espiritu ning Ginoo at saka nako, pinili nako, bani panaral ning may pabalita, karing pakakalulu.
Inginu manatili kaya kayungan. at kay kante mo rin. Pamamasa king mayap abalita agbang kang San Mateo. Ligaya Ay, keko, o o Ginoo. Inyang atsuya king sukulan i Juan Bautista, balita na ing darapta ng Jesus. Mitubod yang mapilan karing kayang alagad at pepapuntala nala kang Jesus. At ngarang kinutang kaya, sabihan niyo na mo kaya kami, nung ikayo itang datang aamanwa ng Juan, o kailangan kepang manayang aliwa. Nga nang may kibat Jesus karela, magbalik kayo kang Juan at sabihan niyo kaya, ingke kayong dimdam at ikit. Ding bulag, manakit lang pasibayo. Ding pili, makalakad la. Ding lepros man kakayap la. Ding maklak, makaramdam la. At ding mete, susubli lang me. Ating mayap abalita, mi panaralya karing pakakalulo. Mapaladya ing taong alang pamikakuno tungkol kanako. Kalako daring alagad ng Juan migsalita i Jesus karing tao tungkol kang Juan nga na. Ganitang minta kayo kang Juan king disyerto, nano ing paninayan yung akit. Metong atimbong babayuktot naning hangin, nano ing linawe yung alben. Metong yung taong makaimalan masanteng, den taong pakaimalan masanting karing palasyo lamo mayayakit. Anya sabihan nyo kanako, nanupin ing paninayan yung akit. Metong yung profeta, sasabihan ko kaya kayo, at ikit yu, may gitya pa, king metong a profeta. Uling ihuan niya ing sasabihan ng kasulatan, o yaning tubod ko, nga naning Diyos, itubod kayang makapauna, kaya ka, banang isa dia ing dalanan mo. Sasabihan ko kaya kayo, karing sablang linto ketiking yato, alapang linto lalong marangal kesa kang Juan. Makanyan man ing peka mababang dili karing taong pagaryanan ng Diyos, may gityang marangal kesa kang Juan. Kapatad, ing mayap abalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keko, o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? Ya ko po makaing mayap. Mapagal ko po magya. Nya panupaya yu, luklok ko. Ne? Okay mo po? Okay, salamat po. Mumunan dili po, pasalamatan tayo. Ing taong meme kaning kanakong kasulya. Mapipilitan kong maniblas maayos para kaya kayo. At nadakal po salamat. Nung apansin nyo, koloryang pink. Kalupanening 3 Domingo ning Kwaresma. Klor mo naman pink, tanda ning masayang mayap abalita king Ebanghelyo tamong ini. Imping po king liturhiya, simbolo ning tula, ning saya, ning may pabalita. Okay. So naning masayang balita kaya katamong ini. Umbisan kaya po kayong malungkot. Ing Ebanghelyo tamo po pala, ibatya kang San Mateo chapter 11 verses 2 to 11. May gumpisang may pabalita kayong malungkot abalita. Anyang makasukulya i Juan. Perakap na yung Haring Herodes, kilong ni i Juan. At natural, makakulong niya yung tao, lungkot niya, madepresya, masiraya lob, at mangot ng iya. Pepakutang nakaring alagad kut na nyo nemo ginong Jesus, yan na bang panayan tamo, o talayang gagawan, o te magsalita, o te nakatasopan keni, nananuya pa, ay kut na nyo ne, nung yapin yung panayan tamo. Ito po yung sitwasyon ng Juan. Makakulong iya,
magdudaya, may ngutang ya. Kukot na ning Diyos, kukot na ning kasalpantayanan. Nung hustuya, nangakarapat na, nanggagawa na ning Diyos o bate bubulad. Ita mo man po na kay kimbeta mo, may karitang makakulong. Makakulong takeng masakit na sitwasyon, makakulong takeng masakit na relasyon, gipita mo, masakiting biye, masakiting paindalanan, problema tamo karing anak, problema karing asawa yo, karing shipping yung bali, magkasakit kayo, antitang makakulong. Potang sitwasyon, masakit ang pong gipit. At potang makanyaning sitwasyon, mangutang tamo mo naman king Diyos, ginuat siyo ka ken, te kabubulad, te mo kay sopan, naggagawan mo, manaya kaya pa, malapit na yung Pasko, kaya pa panamdaman yung Pasko, no ka rin ka. Ating pakibat ng Jesus kang Juan, ila po reng masayang balita kaya katamo ngeni. Ila po reng konkretong pagibat na ning Ginoo kaya katamong mangutang, kaya katamo at syukeng bala mo makakulong keng gipit ang pong masakit a sitwasyon kimbye. Karining dakalakutang tanga rin, ng pakibat na ning Ginoo. Simple mo po, nga na. Sabihin nyo kang Juan, loan nyo lang, nga na. Reng bulag manakit la, reng pile lalakad la, reng mete. Susubli lang mo yan. Yung may pabalita, may panaral niya, karing pakakalulo. Nano pong mo rin ang sabihan Jesus kanita? Anti nang sasabihan kang Jesus kaya katamo, hey. Eko mag-focus keng masakit yung sitwasyon. Nakayo kabud dadaing mag-complain, ali, Lord nyo, itang mayap abage malilyari kem biyayo. Siguradong ating grasya ang pong ating tula ka rin. Puro makalungkuting biyayo, puro makasakit. Nung Lord may talaga yung biyayo mo, dakal ka mo naman grasya na dapat pasalamatan king Diyos. Deta ring tutukan mo, deta ring loan mo. Siguro mag-complain ka, ay, deng anak ko, may garal. Alang bisang mag-aral ka ring anak ko. Siguro nga naning ginukya ka ba? Temulon, deng anak mo, ala ni metong karelang mag-drugs. May pabalita ita. O kaya mag-complain ka, anak ko mag-drugs siya. Alam mo na ni may pabalita. May tening anak mo, may pabalita ita. Asawa mo matamadi, alaing gagawan kimbiyena. Pero alam mo, gang matamadi, ni minsan dinog pagamat keka. Palinawe ka rin aliwang babay, ikang lalon na. May masanting balita ita. Alaking baleng ngeni. No ka makatok ng ngeni. Magkasakit kami, pero milalabas ka. Tama kanyan? Ating pong grasya, kimbye. Man gana kasakitan. Deta ihalaman no na ning Ginoo, tutukan nyo lang, loan nyo lang retang masanting malilyari kimbyeyo. At akit yung ating dahilan para magpuri at magpasalamat king Diyos. Amen? Amen. Okay. Kadwa. Nga na ning Ginoo. Saguli nga na. Anyang minta ko king disyerto, nanong asahan yung akit. May nga taong masanting imalan, rin taong masanting imalan, kaya lang palasyo akakit. So, nanong asahan yung akit? Totoo pa ini. Minsan natin kung kasabing atlong babaeng matuwa, may itong lakukwento kembye, kasaman dala, ring manuyang da. Ito to. Kasaman dala ring manuyang da. Ay, kako baka niya tamad, ka na ako naman, at niya kayarte. Ka na ako naman, lang gagawin kimbali. Ay, sis ko, kasaman ko lang, pwede ko lang isubli ka rin, keso ka tayo. At ino kanyan, anak ka ring anak da, kasaman daw pa rin manuyang da. Saguli nga ako karela, anyang pekasalan noon ning anak yu ring manuyang yu, nanong asahan yung akit. Prinsesa, prinsesa rin, tao lo. Nang asahan yung akit. Santa, meteno rin nung santa lo. Tao la rin. Ating pamagkulang, ating pintas, ating kay, pero, tama kanyan. Kapilan pa mo puting ko naman kasabing metong matuwang babae, biyuda niya. Amo nga na, balo mo,
Kanita kasaman ke ing asawa na ning anak ko. Kaya buri, mua ko niyang pekasalane, ining asawa na ning anak ko. Kaya man buri itsura nga na makanyan. Kasaman ke nga na. Pero balo mo nga na, ngening matuwa na ako. Ining kasaman kong manuyang, yapa ing sinese kanako. Pandina na ako pang baka ako makapunta States, baka ako makapunta London, ay kalugod ko ngeni kaya nga na. Tama kanyan, solo niyo po, atin naman na. Sabi ra, istong kasaman may ing meto nga tao, atin kang ugali mong akakit mo kaya, may pwedeng kamuanan ng sarili mo, niya itang tao nga ito yung kakamuanan mo. Totoo ito. Ating kang ugali mong akakit mo kayo, kanya kakamuanan mo. Ing tutu, ing sarili mo, yung kakamuanan mo. Ay po. Ay, ring prinsipi ka rin lang palasyo. Ring santa ka rin labanwa. Ring kakaluguran, asawa na ring anak yo. Tao lang kalupayo. Ating leguan at ating pintas. Ating malago at ating malago karela. Amen? Amen. Taulindili nga ng Jesus, marangal yay Juan. Pero, ting taong mga lati, ilang mas marangal kesa kaya. Baka yan po yung sitwasyon ng imbe. Hanggang nanon menglon, hanggang ninong lawen mo, istumpi ko parami ang sarili mo kareng aliwan tao. Always manakit kang ating mas mayap kaya ka, at ating mas mayap kaya ka. Manakit ka, bisa ko li ating mas malago kaya ka, at ating ika naman mas malago kaysa kareng aliwa. Ating mas biyasa kaya ka, ating ka naman mas biyasa ka kareng aliwa. Parating makanyang sitwasyon. Nang parating, ay karangal na, alipo-lipo. Parating makanyang sitwasyon. Ikaming mikakapatad. Kanita, lalon milareng pinsan mi. Langan may mag-aral. Ikami mong mikakapatading may mag-aral. Pag maragul me. Pero, pala dapat pag maragul ito. Ngayon lalon mila, mas masensulabi kaysa kaya kami. Tama kanyan? See? Ating taong bisa ko maging mas marangal kaya ka or ating mas taong mas mababa kaysa kaya ka. Ito, makanyan parati yung sitwasyon ng biye. Amen? Amen. Retaring masayang balita ng Ginoo kaya katamong maralas mag-complain, maralas dading uling gipit tamo kembiye, uling bala makakulong tamo kayong sitwasyon na ng biye. Lawen nyo, there is always something positive at itang positive kembiye mo, yamu parati ingkya kang lalon at pasalamatan. Amen! Amen! Tauling kwento. Dantelo. Magpalabas na po ring estudyanteng panunuluyan. I-act out de ing mumunang Pasko. Ining anak ng Junior Cordapia, pupulay ang mintakang mahangana. Pepalista ko ba kanita miyabe ko keng palabas ming panunuluyan. Itang Paskong ipresentami kaya kayo keng daratang Pasko. Ane tulay waning migaga na kayo. Nano kayang papilimbeda king anako nga na uring ing anako inewan makayang masanting matuling ya sa parot ya arong duling ya nga na ay potay ededinan papil nga na makayan. Ali nga na ning anak ay mga na ali dinan da akong papil nga na. Okay, so dintangin palabas. Menal bema linok kaya pakingarap. Alben no karnyang anak na. Ba, mayayari na yung palabas, palintoy yung anak na. Ay, dugo nga na. Dayata ay nabing anak ko nga na, o talayo. O talayong anak ko nga na. O mayayari yung palabas, pelak pa kanda no rin kang linag alayong anak na. Milay yakeng gulot stage. Anak. No ka rin ka, bala ko sang kaya beka nga na. Ingang anakat niya kapag maragulat niya, tula, bama nga na. Yako impinilidang maging asno,
yako yung seke ng Mama Mary, anyang mintaya keng sabsaban, kanakuya sinake i Mama Mary. Mo ko higit, kasi makabaskara ko anting asno, nga na ning anak. Ikwaye? Yan na po ito. Wala na po. Okay. So, lalakad tamo po. At ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Nasalpantaya ko, king Diyos, sigpang may payang tuto, linalang king bano at yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pingaglig mo paya ning banalay espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen. Linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, sinubliyang mebye, pepay tasya banwo, makalukluk mananing Diyos, sigpang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king die alanangga. Amen. Panalangin tangin ni King Ginoo, idaon din kaya katamong kayaduanan at nga tamong sumabi kaya, Ginoo, iligtas me ingke kang balayan. Itangan po, Ginoy, ligtas me, kang balayan. Umeka at lawen mo, o Gino, inganggang tigang ng gabon, ning lugod king kaya kaming yato. Pataban me ing disyerto, umeka at pamulaklakan mo, ing lugod at tula, inya ngaming manalangin. Ginoo, umeka at iligtas me ingke kang balayan. Umeka at lawen mo, o Gino, ing sablang pamakilibayan, amanong tingyan mi, pubuklat mo balugbog ding maklak, at kakalagan dila ding pipi. Umeka at pagdala mo kayong pamikaluguran, at kapamisan metong, inyang aming manalangin. Ginoo, umeka at iligtas me ingke kang balayan. Umeka at lawen mula, o Ginoo, ringanggang sukulan at elakadmi. Titimawa mo ring bihag. Umeka at dinan mo kayong kalayan, inyang aming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas me kang balayan. Umeka at lawen mo, o Ginoo, ing sablang dano pa ay may apakibatan. Dininan mong tinapering danupan. Umeka at bustan mong idakemi, ingatsyo kami, inyang aming manalangin. Umeka Ginoo, iligtas me kang balayan. Betala po ka rin panalangin tamo ring kapatid tamong mag-wedding anniversary, Christian Lloyd and Annalisa Canlas, Chris and Esme Giao. Para po karing minyindi ning kaya katamong korona ning Adviento, June ang po'y Alice Kayanan at din kayang familia. At para po karing kapatid tamong mag-birthday, Minette Kayanan, Ronald Cojuangco, ang po'y Freya Pineda. Para king payapang pamaglakbe, di Gualberto Gozum, Reynalda Giao, para king kapaldanan ng Zon Vitug, at para king kapayapanan ng kaladuana pong atsing Melda Gozum. At para ka rin sarili tamong kapagnasan, tahimik talangining aduan king Dios. O Dios, aginumi, uluan mo ing kaya kaming pangabulag at bustan mong akit mi ing dakal mong grasya, matula at masayang bendisyon pagkalub mo kaya kamit king kaya kayang familia, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan saning Ginoy ting dawon karenggamat mo, ikapuri at ikaligaya ng keng lagyo, king kekatayang kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, manano na sanang iting ain ayayang pami, king kasalpantayanan at lugod, maging metong iyang alang patlod at sakripisyo, king kaya kang dangalan. Paggalog mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginoo manatili kaya At kayungan, kekante mo rin. isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginoo tamo. Tipat dapat at matuloy. Tunay pinkarpat dapat at matulit ing pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Anyang migpakumabayang mekisaut kaya kamenting tao, ti para na itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat niya para kaya kami, ing dalan painturo king kaligtasan. Uli nita, kambeda rin sa blangkor ding angeles, daralit ming kaya kang ligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka dating tinapiyang pong alak, at adwan ming itubod may ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi kaya ka, ing pigalub mo kaya kami. Ketang benging, bayo yamate, kabang kasulo na rin kayong kakaluguran king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning hapunan, kinuwaning kalis. Kasi bayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka rin sa blang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon ginuan niya matulat ang ipasyag, ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ning kang anak. Ginualakang kakalinuan karing anak mo, aduan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo ni Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo na ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapurian, po ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenet kaya, ibang mayupayang tito, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngini ponting metong nga familia, abi-abi tamong mipa panalangin king Dios, karing nga manong likwa na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po. Ibami at yubanwa misamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing pamaghari mo, mi pamintwani loob mo. Keti suli antibanwa, keti suli pantibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, biemu king Aldo ngeni, at ipatawad mo, ding salami keka, anti ing pamamatawad mi. Karing mi kasalak ke kami, emo ke ipaisaw kintukso. Nune ikabus mo kami, kabus mo kami, maro Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panahon may, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming may kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya manggaman, kingalanang. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiyak ko kaya kayo.
E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nung nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kay kanti mo Matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapaan po kaya kayungan, peace be with you po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad damoy tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginuwe ko matampang tanggap kaya ka, dapat iagkasmi nga mahal mo, kumayap na ako.
then pong kakatamong kapabaluan, mumuna pong dilibya ko na yung assignment tamo ngayon. Maluwat ko ang alang assignment. So ini po yung assignment tamo, panikwanan tamong makyabe keng simbang bengi ngayon daratang Huwebes po. Magumpisa na po yung simbang bengi tamo ngayon daratang Huwebes, December 15, alas 7:30 ning bengi. Deta pong bisang ganingaldo, at intamo naman misang ganingaldo, alas 4:30 ning abak. Deni pong adwang areni, maganap na kening patio tamo, kening tennis court. Okay? Kay batatin mo naman pong misa karing baryo, King Villa Santiago, alas 5 ning gatpanapon, King Santa Ines, sampung Santa Ursula, alas 6:15 ning bengi. Okay? Nung ako po makapagyabe keni, atin ka rin ng baryong areni. Kay bat po, bukas po, kay bat na ning misang 5:30 ning gatpanapon, agkatandakongan po, may kamaragul tamong prosesyon para King Birhen Maria. Kasunod na pa po ini, itang selebrasyon tamo nakadwa na itang December 8. So, kaya be po kayong selebrasyon ng Immaculate Conception ng Birhen Maria at itang maragul a prosesyon karengang miyaliwang imahen keti Pampanga ning indutamong Birhen Maria. Maganap po iti kay bat na ning misang alas 5 ning gatpanapon, bukas po, Domingo. Okay. Kay bat ken December 24, Saturday po, ing misang may tinis tamo, 7:30 ning bengi. 24, 7:30 ning bengi. Ita pong Kapaskuan, December 25, uling Dominguya, ding schedule tamo po, ing misa alas 7 yamo ning abak. Alang alas 6 at alang alas 9. Alas 7 ning abak. Ban kanita ring anak, bayo lamang ni Claude, bayo yo sa likutan, simbala pa mo. Kay bat nanita lumakad na lang mama ni Claude kaya kayo. Kay bat ing fiesta committee, mamiyay pong regalo ka ring anak, magumpisang kay bat na ning misang aita. Okay? Kay bat alas 11 imbinyag, kay bat natin tapa pong misang gatpanapon, 5:30 ning gatpanapon keng Kapaskuan. Kapanyosan po karing kapatid kakasal, Ifol BJ Gunggon ning San Agustin, kasal kang Carol Ann Oquerdo, kin Davao City ning kasalda. John Mar Dayrit ning Lourdes, kasal kang Rigel Ann Ocampo ning San Agustin, king Chancery ing kasalda. Raymond Capil ning Lubao, kasal kang JB Nica Torres ning San Bautista, king Chancery mo naman po ing kasalda. Okay? At kalupan na po ning augalyan tamo, ning simbambengi manipuntang lamak, at pamiyata mo ka rin mas kalulong tao kesa katamo. So, ing mo mo ng assignment tamo po, keng ing deng bakalan tamong lamak, keng mo mo ng simbambengi, wapin po ing 3-in-1 coffee. Yan mo kanyapin? 3-in-1 coffee. Reta pong sobra-sobra tang kape, keng bale, retang malapit nang mag-expire, ipamino po, bata lang apamya ka rin mas kaluluk kaya katamo. So, ita mo po, dakal na dakal po salamat, may kitikitang pasibayo keng simbambengi, December 15, 7:30 ning bengi, o alas 4:30 ning December 16. Talakad na po para kintauling panalangin. Ing Birhen Maria, yang kulayat ng tamo, nga tamong maus kaya. Bapong Maria, bit mo aking grasya, hinginong Diyos at yuke ka. Nuwan ka rin sa blambabay, tuwan niya panamaning buwaning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, ng Induning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon yan po ang king oras ng kamatayan, mi amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Dito pong bisang pabindisyon holy water, kay bataning taulin diling kanta, lumampit na lamo po kening altar. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kay kaante mo at rin. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ding kaya kong familia. Ing iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umiyakay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Diyos. May pabiyang po kaya kayungan, dahil po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good night po. Salve Regina, Mater Misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, resurrex fii eve. Ad te suspiramus, genentes et flentes, in hac lacrimarum valie. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ita pong tauling dalit wapining Latin ning Vaporena. Ita po yung kintatamong pangwakas uling Sabado pongin. So dukuyo po rin buntok yu, ipatong yoring wanan yung gamat king saluyo or bahagi ning kaya kong katawan na ating kapanamdaman or ating sakit. O Diyos sa ipami, makatipo na kaya na naman nginimbengi. Maniwala king kaya kong upaya, maniwala king kaya kong sikanan, maniwala king kaya kong pakalulu, nalingapan nyo kami, at tuluan nyo kami king na naman sakit panamdamana. Ito tuming maragulad na kalagrasya kaya kamingan. Ito budming anak mo ba na kayang tagkilan at uluan. Ito budming kaya kang banal na espiritu ba na kayang pasignangan. Ito budming malayindo mo yung Birhen Maria ba na kayang sopan at panalangin. Daraon mila kaya kang eni, dinggang panamdaman mi, inggang sakit king katawan mi, sakit ka ring puso mi, sakit ka ring buntok mi, sakit ka ring pilubluban mi. Ganaganang panamdaman ming mature king katawan mi o Ginoo. Darahon mila kaya ka, ugse mila kaya ka, uluan mo kaya sana, dinan mo kaya sikanan, lalong-lalo na dinan mo kaya kapayapan, at dinan mo kaya pakalulo, dinan mo kaya kang tula, dinan mo kaya kababan. Mo'y sarili mi yung panalangin mi o Ginoo, pati ring bagi da ring familia mi, nating kapanamdaman, imami na makapuntay, makasimba, ring asaw mi, ring anak mi, na mi balo no ka rin lang ini, pero darawon ko laki ako o Ginoo, bindisyonan nyo lang naman at tagkilan. Ingatan nyo kayangan po sana at pasignangan, ban kanita parati kayong mabibiyeng, mitmuntula, ampon sikanan, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Kilagyo ng Jesus, mipaldan kayo. Kilagyo ng Jesus, kumayap kayo. Kilagyo ng Jesus, mipasiknangan kayo. King lagyo ng Jesus, luminis kayo. Amen. 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 And then in the name of Jesus be healed. In the name of Jesus be purified. In the name of Jesus be strengthened. In the name of Jesus be cleansed. Amen. 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 Tayong EMDC, la po mag-bless holy water kaya kayo.